डोनर डे मरी लेना वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ्स हाइबा थीम दा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच अमदी मसीगी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सिंगना ngaraangdagi hoduna ngasi fawba pangtholiba palan thoram ga mari lenana awareness kam voluntary blood donation program kaya Department of Transfusion Medicine RIMS amadi blood center Jenims ka kusamnaduna pangthokre malem gi thakta pangthonariba world blood donor di 2026 asida Bishnupur district branch na ahum Imphal East district branch na taramanga Imphal West district branch na kunmapan amadi Manipur state branch na unit da tongan ba institute singna punduna numit ini asida punna blood unit cham gatara tare donate tawkre ngasige thoram aduda Indian Red Cross Society Manipur state branch ki chairman honorary general secretary amadi district branch singi leader singna sarugya ki haina honorary general secretary Indian Red Cross Society Manipur state branch na khuyak pidang thadok pa cherol amada phongdorok lei